So Quran na ayabu pian taganon na sukipe na paanon. Igira eleksyon na kandusa na igira Ramadan na kapagamal. Eleksyon, aya giinggugudin na Islam. Quran agu Muslim na aya pumangpedan na demokrasya. Aya madaklaw na mga pupuroon na kafir. So kadaklang ko mga Muslim na diniyang katawan suri duwinian. Aya iranggi ipagi saan ko kalai pamirak kadakli sinapang agu tempo kawaraw na so lagi dia na Muslim. Apias so lapal na ini pangakalapan. Giyabuider pa sa Pilipinas sa mapapantawa madaklang mga alimon, tablig, ustad, murit, mababanguno na masjid, madrasa, Islamic seminar, agus sa tanubo ikalalambaan sa Islamic City. Inunta na salakaw sa ginawa ang kaya betad tano, katonga na ya makaluluwig. O maakalo sa supadiyan na ayan yan kaya baya-baya. Pengingi po uno Muslim so lagi di na Muslim, akasurin dirirang ko kafir. So kada to na ayaw ngikang gugudan nakapakasibay. So kasubur no nakakenduri. So kau parik nakatataayon. So giing gugud ko jihad na si ipreport ko palasi o kafir. So mararambang ko pakaig na aya da igiyan. So mga Muslim nag-iimre-reputa ko kafir. Haram so kapagisrap, inunta na halal sa ayala hotel. So kaunot sa pada pangitaban na kala iparatiaya. Toton daam penumama so sapi iyan. Nagiidin giimi panguduk. Kian sububuy, nanay no kagiya iniyatianon. So penulong ko Islam na aya giinda dawa-dawain. Na so pengarasi ko ingid na aya baraban tuga. Agu aya ko kurmatan. So kam betalo sa kabatiya sa Quran na aya biyentawan sa sugu na kafir. Aya buway petagumpias sa dunia sampai sa akhirah. Na so kaparatiya ko Allah sa kompleto. Agu so kasung kada ko sabda no Rasul inunta na udi karon register. Agu moto na mimbeloy ka akarabaw. Adna paganay agu ikadua ka klase a members of the family. Igira akamuralaan. Lagi duridu na matataayon so pamilya. Na igira akamapiaan. Lagi du kawiyagan na mauuparik. Lasuri ko, business cooperative, kelapis na pananabnaram panikita tarusyan. Giitimu-timu sa mga mujahidin na ayap mbatuan niran sa subuagway advisoriran na sutawa kalabaniran. Tawakal to, tagakalo to, aguswan, kapangawid sa ukap. Guwene na kabenar tano, iman to na kepulang tano. Pikida ka pumala at ko, sumay to at ko. Guwene na tiruang kasubenar, iman to na sa panging kasupaawing upedka. Guwene na haram su politika. Kabida, iman to na bil hikmah, kepakay. Adna marata at ko, na adna mapia at ko. So puuna no sindo, naron mapapapas so sindo, agu aya malay kang bayada. Mim babagi warugu, akisibayin sa Mindanao. Inunta na so uluano kafir, agus so mga saling gugupayan, nagi isisakasakaw na wipupurutan so pandiiran. So kinilayugan nga ako kada tuwag utamok. Madakalay ni pupasanian sa mga igagadong nga tamok. Lagi dulu pa, walay, bulawan, trak, adem pa na pengutang sa 5-6, penanda, miyakang belablagan dadarudu pa. Tutungan na ya agung giginaway. Di susungwa, di pengbibitiaray, di penggiginaway. Mimbubunga, na ayap na uba pemagugupa. Madakalagi susungkay, di pupakay tuway. Agu tungan na ayam madakala miya baloy ron naridu. Miya matayron, piya nga papalianon, miya kasusuntuka. Miya baloy ya battlefield sumanga inged. Mitetak kilida akota agwaya misis sangura. So inged na berang-berang de na miya banguno na umpungan. Pimbabagiwa na perak. Bida-bida amia balero na nakuda. Agu tonga na ya miya lang guys sumasa. Naso sagala abtad na betad din. So pagtaw na mirga. Kaya daan sangingire ko piya makasisingay. Lumia ulad sukaw parik. Kaya daan sa pangina magumiyan daw tano so mga suranga. Asar ka kabagan sa kada to so pira kataw kiran si ikong mga Muslim. Na pumunuang kadun so kada kalangkiran kadad na samok. Kapag padu, wayang kapman pagilaya panta kugi ikang gugudo ko Islam na ipita, iyutu, agu igabi, ipakaturog, agu ipagnaw. Kaya rayaan, agu kaya liludan, naso sagala abtad na betad din, badem panapalawlad surupa o kita tanan, dadin makasenggaya suribat agu suuntol. So pagalwe ko kabenar na aya marata, naso lalong na aya barabantuga. So kita tanan inged na aya mababalo yagi imakang gunanaw ko ulaw-ulaw tauron.